Arkadaşlar bugün Abdu Mansur Ayşe. Ya bugün biz uy topshirmasini o'rindaymiz ya. Ertaga bizda beysenba. Beysenbaga bizda alifbe sabog'i. Abdumansur buni matnda ko'chirib жатыр. Jaza qo'y. Mana meniki. Al Aysha qo'shaqan degan daftarmen qo'lini jаттықтыруда. Hayır. Hamişkan. İstersen. Mineki jaza qo'y Aysha. Oy. Böyle bayağı çok tutar. Şurun biski nerede o? Ne? Nerede? Ko. Buraya bayağı çok tutar. Ол жазылғаннан өшіп қалады. Ben koydum onu. Қайсы көрейін мен? Жазыла ма, жазылмай ма? Koydum. Жазылып тұр. Dönana da zumarım. Бірінші рет неткеннен жазылмаған жар былай міне. Кете бер алдашы.